KPHLC Amei Phuje Aikathar IAS Reader Amina Ahemalong Manipur Along Rikachi Hing Boysai Alam The Puthak Pherang Keme Ke Phapon Non Malom Manipur State Arlo Mitaya Kheatum ST Kachi Hang Chelong Lerek Penapot Long Serak Nang Popu Ke Hang Bomahut Manipur State Arlo Kedo ST Kelong Tang Kuki Naga Tumaphan Lam Ke Hoidun Kichudun Somiratum Dokoksi Kuki Naga Lapen ST Kelong Tang Atumaphan Lam Hoi Sipulo Mitaya Kheatum ST Long Lokte Nang Tumke Ajakong Nang Pabop Popu Lam Ke Hoi Dokoksi Nat Inglong Akhe Sohi Janjan Chithu Chethat Hemrit Mekekai Church Ki Prila Sonasai Pache Dengsi Pini Ning Kangsam Avidetlo Lesi Lahai Aghotona Aphur Kimo Kupiko Son Pensi Keplang Long Popma Alam The Aphur Kimo Angton Pen Kachinia Teng APHLC President Je Aikathar IAS Retired Penajok Pherangke Ame Phasi Alangli Penajok Manipur I State Arlo Kachihuri Sai Alam The Kethan Ponalam Angton Pen Arjuitha News Report Karbi Anglong News Channel Atumi hepta ha kandulia long Karbi atomhan ke sap tu khasiat tu Meghaloi Arlo pilo ka a det si Meghaloi lo non ke give and take policy long si Meghaloi dunet lo Karbi atum na Meghaloi asor lo ante Meghaloi ke dunde nang ye ke damde nang ya kam sa det lo non ke khasi tum da puno lo pilo Meghaloi lo nang tum do pok Meghaloi lo king kam nang se yori puno dak la tum ta abinong ke alam mengadak RSS pen bongo sena tum do kicut so tum do la Karbi pen khasi pa bohong na ya dak ba ke kisung le ge Karbi tum lo mati ba ik tribal khasi tum da sum bukan ke la hala RSS atum a booklet along para section 22 along ke tok do tribal atum bong schedule caste atum bong OBC atum bong pa ye chok pa ye theng pik nang ye la tumhan papi duk nang ji hala da ke tok do ke la so akam sinon RSS bongo sena tum klemo la si hadak ta la Manipur dungge Manipuri tu OBC ge hala tum Hindu dundet setal dung OBC pulote lage law pensi OBC nang ama deta hala Hindu teng pulote la tum Shudra lo gen ke kang dai ne ya tum lo ke la tum hala dakta sorma pu ye tok du hala dak aja tum la mitei ka liye tum lo mitei ben ki koi Vishnu Priya mane ne tum Mukherjee potai che tok du sorma potai che tok du hala tum sita Shudra ye Mukherjee ben sorma pulote lage bamun ji gente Chaturvarna teng Bothat lang so police la pen case e abitung atum pen pini drugs pa puthak che roktok amei kapadopon Nijang Karbi Anglong bothat lang so police station along police case e la pen sorkari gambura atum pen drugs pa puthak che roktok amei kang nipon arong pen ke bang sorkari gambura police la pen case e atum pen che roktok amei dengpon lo monita tum araki ke chopen monita tum kana hok thepik binong lason si owe kimia tumaphan kilang chari pon jia phan chuning ripon Bangso drugs awareness ki bipon along mithang asu aphan abang phutin se tame kilang kachari verji aphan chethan pon lapen ke bangso cherok tok ame along arta ke kompen piso kiri mate penan ke do aputhakta chingki chethan pon pinso mate soarlo sita India along aron pen arta ki jum pen penan dolong lepu aron ki bipondo lasi arta ke kompen ke do dedet jia phansi rata phan than pachini pon Athe nona hut akai moneda tum soarlo mate so pinso arta ki jumpen piso ke ban lapen soarlo atumta penan kapa do de jia phansi arong pen ke wang sorkari gambura atum pen chethan pon bangso drugs mate araki kirim atuma phan ke nebla ke rongarat atum penta nang cherab du nang ji pusi than pon News Text Report Karbi Anglong News Channel Hoi etu aji ami bahut dinor pora proyak kori asu মাঝে মাঝে সজাগতা সভা কৰি থকা হৈছে অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰাগছবিলাক কিমান বিয়পি পৰিছে মানে ড্ৰাগছবিলাক আমি সমাজৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ জনসাধাৰণৰ লগত লগ লাগি সেইটো উদ্দেশ্যে আজি বৈঠালাংচু থানাত স্থানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া VDP মানে KSA ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত মিলি আমি কি কৰিছো এখন মানে সজাগতা সভা কৰিছো মানে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এটা পদযাত্ৰা কৰিম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে স্লোগান দি মইতলা কৰিছে
প্ৰভাৱ পৰিলে বিশেষকৈ আমি যিমানেই মানে সজাগতা সভা পাতি আছোঁ সিমানে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি মানে ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাবিলাকক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ সঁহাৰি জনাইছোঁ Fuluni constituency APHLC asong pen kedam tang BJP tum kapachobai alam the pherang ke mai kang nipon EC asar lam the do ake thor athar veke batai ECC chojor long chot la pen kapachobai alam setame batai ECC pachobai unchotji Lason thak thaksi kedam tang arunify troxy arni Fuluni constituency ke parlo sekari ing TPS along BJP tum mas joining kachepa ogdun po alam ke ahokali Lapen rada phan kapa manghu chot po alam apu thaksi pini arunify kep arni Fuluni APHLC aro mepu dhoniram timung lapen jersong ingti lapen ari sang ho tum lamthe paklar ponsi BJP arachari asong atuma phan lamboy pipon Fuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel khangune lo po bangalang itu mathasi labangso order sitame me meeting itu ja order sitame lang itu mabang order bang nang pipeda titi lo political aphan political to lomba so lo in order aphan pesar joksi lasi nil tum Fuluni constituency ke non ke bang MP election adhu bang ke suri throk si lapen suri nar cap so se award bang ke tum MP election nei tum jai kathar sar aphan ke pahai dun ja phan si nili nang itu mango press ang no sitame lamthe bangke nang chichak duno lapen Karbi Anglong lapen sihil APSLC ke kroi arat tum sitame nili klar dakalam nang litumang no labang sa lamthe bangke paklang lo Helepen pen bang hinia bang phi police ari deng kaching nang Khotkhoti police station ke parlo National Highway 39 atowar P SBI branch adung along pen Dimapur anat pen ke bang bom abas registration number AR11B3408 along pen 22 pistol ahili lapen amukereng mu inkoi rahini longpon lapen kachingnang check bang hinia men Santipur number nadi arong amekar Giridhar Saikia asopi Srimati Dimpi Saikia arta thom kebra hini lapen inorabang phia bangke Bamunbari arong amekar akon duara asopi Rekhamuni duara arta inkoi nerkep district Sivsagar pusi pangthekpon News Text Report Karbi Anglong News Channel Tarapung pendolamara adak atowar kaselampon along KAAC ke chariatum nang rabdun vek nang jipu tarapung ahawararat kachuningri Tarapung ahawararat kedam kewang akisung thepik pu tarapung BJP local committee atum chinisi tarapung pendolamara adak atowar puthot kaselampon thujia phan rongasar rajenteron mate apar tarapung BJP local committee mai phu pen patir piponsi tarapung ahawar arata phan pangrum ponsi chingki chethan ponlo Labang solong apar tarapung lower tarapung BJP local committee me phuchun bang penchenglok rongarat lapen kaprek asong atum sita bang some along chetongdun Lapu apar tarapung BJP local committee me phu rajenteron ahin pen tarapung ahawar arat along lam theke jai ponki jongsi tarapung pen dolamara adak atowar kaselampon along Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum nang cherap chito dunde pulote tarapung ahawar arat ke kaprek asai sita dengponang kok poputa lamthe pangdakpon tangte tarapung BJP local committee mai phu rajenteron ronga sarpen kaningje ko anahok arjusina Duarbaguri pen JS Langni report Karbi Anglong News Channel बाद में GCB अपरेंग मंके राधा फानी लिया टेंशन भी बेलो राधा फानी लिया पासिक सैक से लान तुतेली नेले कौन हदा है दोलो लालो tangte nang le la hop tahini ka chichak ke nang li jungjung dong chichak ma tangte upper lower pentong la ka chichak lo लाके नीले तुम अपार लोवार लोकल कमिटी बीजेपी अमेन बंसी चिचाक लो tangte muppe nang li pulo nang li ke party alian pathe thep si kipu mde yongsi nang rabdun de det pir thep tangte la sop thak nang li pilo puji MEC pha लाके जोंसी नंग राबदुन दे दे जोंसी लान नीले तुम के क्लेम के दाम का चुनिंग री अलोंग पेन जीसीबी अलोंग काम के क्लेम अलोंग पेन सार फा चुनिंग री टेंग पेन जोंसी ली तुम क्लेम दे दा काम क्लेम दे पेन अभी पुलो बुते इली तुम के राधा की दुखी सुंग योंग से आके जॉय वन लोंग सांगलो पुलो पुते इली तुम हला सोर बंग के कपड़े स्टेप्स तमे नीलिहिन पेन के निंगजेलो गंगब्राई सिशन बन के अथे राधा तुम के जोंग सी इली तुम अप्रूव पकलांगले अप्रमाण पकलांगले पुलो ते राधा तुम के इली तुम राधा तुम ता के प्रजाम संदुकोगी अपोसी जोंग सी इली तुम पार्टी निंग इसी दो पोपेन जोंग सी सारा तुम सीएमएम तुम नॉन कचरिया गवर्नमेंट तुम अहिन पेन जोंग सी नांग राबदुन दे pensili tum rada long pensi methanga khi pen buteli tum ja kongse me chi ferang nang kokpo Chokihola police station akimi OC aphan kedeng Chokihola police station angkang kapar lo puthot pinipen akimi OC Retupal Senchowa aphan
Karbi Poho la pen Assamese akhai gamusa pen kedengpon. Pini aruni phai kep arni por phai crazy ra achitim apor malom pen choki hola police station kaparlo VDP president atum kedo an la pen rong asar la pen SGB atum penang an chepang room si choki hola police station along osia ki mia phan kedenga jai mek peman pon. Labang solong choki hola thana meipu lovely son timung pen mai chepa hempu pon si kedo an kachetong dun atuma phan methang ki klempon arpu chethan pon renti. Lapen labang sopi non usia ki mi retupal senchuwa phan kachepachini ang thek pura inut pen man peng ke thinai Karbi Poho lapen gamusa hai hui pen arwak ponsi pupu chepachini se roya sai dengpon. Labang sopi meipu timunga sang ho pen apor pipon thusi kachetong dun ahawar tin mate area tin pen VDP atuma phan methang arpu ke klem kedam tang anapot ang thek mate VDP atum inut report chipipon rinti. Nonamat VDP atum ke claim kedam tang an choki hola thana kaparlo VDP atum ke claim kedam asai anta mesen pusi timung asang ho pen thanpon. Labang solong OC pen methang ning arlo alam sutame la pen kachetong dun GB SGB la pen VDP atuma phan an sutame kachethan pon ke ajata sai le do sutame chethan pon se roilo nang la pen chethan chimom pon bom lo nang puta than pachini pon. Lapen labang solong child marriage aputhak sitame me phuti munga sang hopen VDP atuma phan klardak pen than pachini pontu. Lapen labang solong nili press club pen sitame chetong dunsi non akimi osia phan Karbi Poho pen arwak dunsi chepachini dun. Lapen labang somai mesen pen pachun pon. Nili pen M Milik Karbi Anglong News Channel. অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা এই অঞ্চলটো শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সকলো সময়তে কামনা কৰিলোঁ আৰু বিশেষ মানে আজি এখন সৰু সুৰা আলোচনা চক্ৰ হৈছিল গাঁওবুঢ়া আৰু VDP সকলোৰে লগতে এই অঞ্চলটোত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সমস্যা আছে নেকি ধৰক ড্ৰাগছৰ পৰা আদি কৰি চাইল্ড মেৰেজ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি এই বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছিল গাঁওবুঢ়া VDP আৰু স্থানীয় মানে ব্যক্তিসকলক লৈ পিনি গতিকে বিশেষ একো নাই হ'লেও মানে যদি অনাগত দিনত তেনেকুৱা সমস্যা আহে আমি সকলোৱে লগ হৈ একেলগে সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম সেই বিষয় লৈ আজি এটা সৰু সুৰা আলোচনা থাকে আৰু অনাগত দিনতো তেনেকৈ ঠিকে চলিব আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মোৰ Kopili Cluster Level Federation ahin pen ningkane sek amai piki bipon. Nijang Karbi Anglong kaparlo tharbe hidia long Kopili Cluster Level Federation ahin pen SSG atum ningkane sek amai piki bipon. Sorkar pen soarlo atuma phan amithanga keng pachar ja ponja farman self help group paseng pon pen SSG atum do ana phan bank pen lonavar sai papi ponlo. Bangso lon ramdet penapit kopi kosonsi ningkane sek along aleke longloma hala bangso pen kosonsi kachitu nangjima lahai huyalam thesi chingwai pon pado. Lapen bangso long SSG atum beng along kechoram atum ningkane sek kachitu ke misenjia phan pachini. Lapen ke ongdung alonavar sai ke longdun thujia phansi anutin SSG atum bor iponangji pusi bhaigasri inghipi mepi CLF kopili pen ningjepon. Bangso me along Bikram Hanse mepu Krisil Federation, Moniram Ronghang Silkup Federation lapen Pradip Das, AVGB Manager Jengkha tum chetodun pen Mayor di chipidun rinti. Lapen bang trok abang pia tuma phan Best Award pusitami pipa jerpon. Kheruni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Tum bangke baby pon lapen ke latum amethang saving ta chibit pon talong lapen ke ladak registration le kuridun pulote sarkar hin registration kuridun pulote code number long pol aso code number long lo pulote latum ke awar sai ke long ason do olo ason long pon bom lo suppose revolving fund lata la self help group tum fund si pilo ake joy lo ke CF fund ta la comhek and transparency ki pilo la bangke ake joy kali pusita me chitu nai pus thuai phista me comhek transparency la tum han ke param pon lo atiri hisab ke revolving fund lo tasi kadok we self help group tum member tum han matera tum han tanili pudam ji ke self help group sengnon self help group along klempon pamenon lapen ke ladak pen ale chu endun non lapen ke anso senang litum akbar hidun thekpo Raja Dubi arong Hemrit kanahok lapen towar thengpi kebab.
Nijang Karbi Anglong Kheroni Police Station angkang Raja Dubi arong men tomon charting ke bangajok penang an hemrit na hokpon. Ronga sorpen kapachini pon labangso tomon charting ke bang aruche kloni phai kep arni malom sopor anarlo chitim porphai isi alom sitame tomona hir kangtang ojok chainong jonni thilo lapen BSNL tower tame kreb bublo lapen ongdung hemrit henopon lo puta pherang kyatuma phan pachini pon. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. এইটো ধুমুহাটো প্ৰায় 12টা 1টামান বজাত 1টামান বজাত হৈছে এইটো এইটো লংকা যোৱা উমাংচুটো লংকাটো নগাঁও পাব এইটো যাতায়াত বন্ধ মই লাংৰিৰ পৰা আহি আছোঁ চাইড চাফা কৰি যাব পৰা নাই হৈ আছে এতিয়া মই ধৰক 1টা বজাৰ পৰা ফচি আছোঁ আৰু